ubwenge bwawe no kwiga kwa biragusazije. Paulo ngamusubiza kwijwi rirenga ngo aramubwira ngo sinsaze. Amagambo mpaye mvuga ngo ni mazima kandi ifite ubwenge buhagije. Amen. Ko ndavuga ibyo nzira. Bati ubuzeho gatoya. Kwarugiye kumpi. Amatoya yewe. Tikabe gatoya. Bati nigashake kabe kanini. Bati kandi si wowe wenyine gusa mpaye nshaka. Bati n'abandi bose banumva bakumva amagambo mpaye mvuga. Bati cyomba bagahinduka bakamera nkanje. Batari ko nzibamera nkanje kungoyi. Amen. Atukushwe. Amina we walipenda mambo yote. Walitubu kwa maombi. Kwa vitu vyote. Wakituku aidiana mizigo yao. Walitubu kwa maombi. Kwa vitu vyote kwa ushirika. Wakituku diana mizigo yao kwao. Walitubu kwa maombi. Mana kwa vitu vyote kwa ushirika. Wakituku diana mizigo yao kwao. We pamoja wa Kristo tulijenge kanisa. Ibaswa Yesu we. Tuwe pamoja wa Kristo tulijenge kanisa. Tuwe pamoja
Amen. kanongere izindi zitanu Nibyo. dufungura ikirere. Amen. Bwana sifiwe. Amina. Mana igize neza twahoze tubitekereza iminsi 5 yo kuba imbere y'Imana ni ikintu gikomeye ku mutima ufite inyota yo guhinduka no kwifuza gusa n'Imana. Iminsi 5 hari icyo Imana igomba gukora. Ndiyo. Yewe utanga izindi ya 5 timurambirwe no mufirizo sinduhuka tumane duhungabanya ikirere cy'umwijima hanyuma dukingura ikirere. Nibyo. Cy'ubusabane bw'Imana n'abantu tuzamurira iganza. Yego. Dukomere Imana amashi murakoze cyane. Hallelujah!
turakwiyegereje wa cyane uno mugabo nawe n'umugabo cyane kabisa turamwaka ejo dukubitiye umugabo neza kabisa turamwakiriye pasiteri turakwakiriye umushitsi Imana ibaheze umugisha makutano yegera abantu bose siku hiyo ya mwisho hautasikia injili. Siku moja mavuno yataisha kabisa baada ya hayo hukumu. Jua nalo jua litazimika siku hiyo ya mwisho hautasikia injili. Siku moja mavuno yataisha kabisa baada ya hayo hukumu. Jua nalo jua litazimika siku hiyo ya mwisho hautasikia injili. Atagusa nyangano kwa furaha bali makapi yote yatatupa motoni. Rafiki utakuwa wapi? Bali makapi yote yatatupa motoni. Rafiki utakuwa wapi? Mahubiri na nyimbo za wokovu wa Mungu zitakaponyamaza huko. Wokovu wa Mungu zitakaponyamaza huko. Uliyelifata neno zuri la Mungu utakawapi? Watakuza nyangano kwa furaha bali makapi yote yatatupa motoni. Rafiki utakuwa wapi? Bali makapi yote yatatupwa motoni. Rafiki utakuwa wapi? Watu wote wa Mungu wafikapo mbinguni kukaa pamoja. Wataimba kabisa kwa sauti ya Mungu kushangilia. Watu wote wa Mungu wafikapo mbinguni kukaa pamoja. Yesu wataimba kabisa kwa sauti ya Mungu kushangilia. Watakusanya kwa furaha bali makapi yote yatatupa motoni. Rafiki utakuwa wapi? Bali makapi yote yatatupa motoni. Rafiki utakuwa wapi? Bali makapi yote yatatupa motoni. Rafiki utakuwa wapi? Watu wote wa Mungu wafikapo mbinguni wataimba kabisa kwa sauti ya Mungu. Yewe Yesu watu wote wa Mungu wafikapo mbinguni wataimba kabisa kwa sauti ya Mungu kushangilia. Watakusa
sifiwe. Abantu ba umwe nahagarara ari undi ari. Ndio. Bane. Ego. Dutangaza haleluya. Ndio. twashitse Ashile mikrofoni. Saidi mikrofoni. ndio turazifite Murazifite. Reka dutangaza haleluya. yego Ndio. Bwana sifiwe. haleluya Nicaye nabo bikiriza za haleluya. Twinjire mu mukutano. Asante Yesu. Wewe ni mwaminifu Yesu. Subizamos. Hallelujah. Hallelujah. Mwishare murakoze. Imana ibaho umugisha kabisa. Dukomere Imana.
turambura Bibiliya dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Izakozwe n'Intumwa igice cya 26 n'umurongo wa 16 n'umurongo wa 18. Igice cya 26 cy'igitabo cy'Izakozwe n'Intumwa umurongo wa 16 n'uwa 18. Bibiliya iravuze ngo 26, 16 na 18 mu gitabo cy'Izakozwe n'Intumwa. Bibiliya iravuze ngo ariko haguruka uhagarare kuko igitumye nkubonekera ari ukugira ngo ngutoranye nkugire umukozi wanje n'umugabo wo guhamya ibyo ubonye n'izo nzakubonekerana ngukize ubwoko bwanyu n'abanyamahanga ari bo ngutumyeho kugira ngo ubahumure amaso nabo bahindukire bave mu mwijima baje mu muco bave no mu butware bwa Satani baje ku Mana bahereko bababarirwe ibyaha byabo baraganwe n'abejejwe no kunyizera. Amen. Dushimye Imana ise mwami wa Yesu Kristo iduhaye uyu mugoroba mwiza wo kuba imbere yayo abangana gutya. Imana yabikoze ntiyabwe icubahiro. Shimye Imana yabanye natwe mu rugenzi tugashika neza. Imana yabikoze nishimwe. Turushimye itorero muri rusange na bayoboye ishami y'abanyamasengesho abagize icyo bakora n'abatekereje ko tubana uyu mugoroba. Imana ibaheze umugisha. Ndashima ko Imana yagize neza tukabonana namwe mwese. Imana yabikoze nishimwe. Ushize twaciye ari ku mugoroba dutambuka ariko ndashima Imana kuko tuzagumana iminsi uko Imana izabishaka. Imana yabikoze nishimwe. Nanezerewe kubwo kubabona mwebwe mwese. Ntagize uwo mvuga ngo ndeke uwundi ariko ishusho yanyu mwese muri twebwe iratunejeje. Imana ibaheze umugisha. Guhagarara hano uyu mugoroba nabyumvisha ari ikintu kinini Imana inkoreye mu mutima wanje. Imana yabikoze nishimwe. Batubwiye ko tuganira ijambo ry'ubuhanuzi bwa Yesaya aho Imana yabwiye umugaragu wayo ngo nabwire abantu bashaka bigishoboka. Ariko numvise ko tugomba kuganira bukeya umwanya mutoya kubera ko ugiye impamvu imwe gusa cyangwa zibiri. Kubwiriza ari ngombwa, kuvuga ubutumwa bwiza ari ngombwa. Niturangiza tuzobona gukora irindi. Amen. Ntabwo noguma ngo shime notinda ariko ndanezerewe niyegereje umuvandimwe mucuranzi kuva Nyankanda. Imana igweze umugisha kuba tubonaniye hano. Amagambo Bibiliya ivuga Pawulo amaze kubwiriza ubutumwa bwiza hari aho yagiye abwiriza bene wabo bagahaguruka bakamuca inyuma bakaja kugumura imidugudu bakavuga ngo yigishije irindi zina yavuze ko hariho umwami
yavuze ko hariho ubundi mwami wavutse unyuranye n'uwo dusangamo. Amena. Bibiliya izitubwira ngo amaze kubwiriza i Tesalonike, abantu ngo barahaguruka baje impaka, baja mu batware n'abakuru b'imidugudu, baravuga ngo wa wundi babandi bubitse isi bageze nino, kandi Yansoni ni ubacumbikiye. Amen. Bati bari kwa Yansoni, muje kumureba, babandi bubitse isi bari kwa Yansoni iri yepfo. Bati kandi yazanye izindi nyigisho zitandukanye n'izo twebwe tuzi. Bati kandi yazanye karavuga ko hari wundi mwami wavuse, wundi mwami hayavuga tutazi. Abantu ngo basakuriza icyarimwe mu mudugudu, ndetse ngo baje no mu isoko barasakuza cyane. Abakuru b'umudugudu ngo bahaguruka kuja kureba Paulo, ngo nimba ivyo baba bavuga ari ivy'ukuri. Abo umudugudu baramucikisha, baraza bafata Yansoni, ngo barangiza kumufata, ngo atanga ifaranga baramurekura. Bamubaza icyabaye, arabwira ngo ni Paulo ari kubwiriza izina rya Yesu Kristo. Niwe gice gituma abantu bose bahagurutse bakabatonganye gutya. None ga ntawuri hano. Aragenda aje Beroya. Abi Beroya ngo bo bababeza kurusha b'i Tesalonike. Ariko ba bantu bari baririya nabo ngo bahaguruka kuja gukurikira nayo iyo yari yagiye, bati mumubuze ntasubiye kuvuga ibyiri zina. Amen. Abayuda bamaze kumurega, arafatwa arabwa. Haza hari umutware Feliki, amushira mu nzu y'imbohe, ngo amutumira umunsi umwe kugira ngo yiregure imbere ya Paulo, ngo yiregure imbere ya rubanda. Kandi ngo byari byanditswe kuko bagomba umuntu w'imba yarezwe, ngo agomba kuzohagarara akaje imbere y'abantu bamureze bakavuga ivyo bamushinja, kandi ngo nawe yarangiza akiregura. Bibiliya yanje yaguye gute? Feliki ngo amaze kumva amagambo Paulo yireguye, ngo akeneye kuko Paulo yomureza ku ifaranga z'inyungu kugira ngo amurekure indamu, ngo amurekure. Ngo amagambo ya Paulo ngo amucumita mu mutima, ngo ariko ntiyahindukira, ngo abwira Paulo ngo subireyo, nzosubira ngo uhamagara ubundi, nzosubira ngo utumire undi munsi uzoza usubire wiregure. Igitabo kivuga ko kwihana, kiravuga ngo kwihana ntabwo ari ukwemera kuko uri umunyazaha. Amen. Ntabwo kwihana ari ukwiyemeza kuri umunyacyaha. Baravuga ngo Feliki iyo yaje kuba uko yari yemeye kuko ari umunyabyaha imbere ya Paulo, ngo yaje kuba kwemera ko ari umunyabyaha byari bihagije ko umuntu yo kwama yirega akamukristo ubwo ngubwo, ngo yari kuba yitunganyije, ngo ariko umutima waramushinje ngo arangize ngo ntiyirega. Bivuga iki? Bivuga kuko umuntu wese wumvise ko umutima wamushinje ko ari umunyabyaha, iyo atabyatuye ntibya bihagije ko yobabarirwa. Amena. Tayindi mana. Amen. Paulo Feliki arasimburwa na Festo. Festo ngo asubireho, ahasubiriye ngo barasubira baza imbere yiwe baza kumurega. Ariko ngo baza Paulo ngo se uremera kujuririra ukaje Yerusalemu, woje kuwojurira basi kajurira ukagenda? Bati birashoboka. Festo aganira amagambo ahuye na magambo kwa tuvuga, ahura na Agripa aje kumusobanurira amagambo ya Paulo. Aramubwira ngo mwami wanje urabizi iminsi maze nkora nageze ku butegetsi nsanga umutwari wari wambanjirije yasize uyu mugabo mu nzu y'imbohe, kandi ngo naje ntangire gukora abantu barahaguruka, rubanda ruravuga ngo ntabeho uyu, ntabeho uyu, narigirwa nabi ngo narimburwe ntabeho. Mbaza abantu ndababaza ngo se niki gituma uyu muntu mwamuvuga ngo arimburwe? Ngo banganirije ngo numva ni izidini ryabo, ngo n'uwundi mugabo wapfuye ngo witwa Yesu, kandi ngo Paulo ari mu kuvuga kuko ngo ari muzima. Ati mbyitegereje nyagasani mbura uko nca urubanza, none ga nawe namukuzaniye Agripa umenye uko wacu urubanza.
kandi reka nkubwira twiherereye uyu mugabo naje kuburana umbwira uko nandika ku rubanza rwiwe zoba ari iby'ubuswa mbaye nanditse amagambo gusa umuntu nkamwohereza mu rukiko ndafite kuntu nanditse ngo uyu muntu aregwa ikicaha none Nyagasani umfashe umwumve mbere yuko aje kuburana ubanza wumve izo agomba kuvuga niwumva ari ngombwa umbwire izo novuga ngo ndaje kuvuga iby'ubuswa suko bibire mu bweba bw'Imana. Amen. Ayimana we. Sandi mana. Hallelujah. Hallelujah. Agripa ahamagara Paulo aramubwira ngo Paulo ngwino biregure. Naho mama. Sisa gutangarira nini cyane. Agripa ngo abwira Paulo ngo niregure. Paulo ngo ahaguruka kwiregura ngo abwira Agripa n'abari bahagaze aho hantu ngo aramubwira ngo uranze nejejwe icambere yuko ngiye kwiregura kuri wewe bati kuko wewe uzi izi wacu ndetse n'ivy'idini ry'iwacu rari amagambo ngiye kuvuga sigishitsi kuri wewe urayazi ico nico kinejeje ko ngiye kuvuga kama ngiye kuvuga ivy'iwacu kandi ubizi. Amina. Paturabizi uzi n'idini ryacu ry'abafarisayo uryo nari ndimwe urarizi ukuntu naritoteje nagiye benshi mbaye ntoteza abantu nabagiriye nabi abandi nabashize mu nzu y'imbo abantu barashwe narabakubise nabatoteje mbafata nabi mbagirira nabi mbahora iby'izina rya Yesu Kristo kandi rero nkubwire muvandimwe dore ijambo rimwe mbayezira ngoko ndazira kuko nabwirije Yesu Kristo yapfuye akazuka ese kuvuga ko Yesu Kristo yapfuye akazuka zobishaha batinayo magambo kandi urabizi nawe urabizi uzi uko nari n'abangaba barabizi ngo buce umunsi umwe mbaye mbwiriza ndi mu rusengero barandega baza kumfata ngirirwa ubuntu n'Imana yanje ingirira neza nico gituma mbonye ngihagaze none ahangaha igitira ngihagaze n'Imana yangiriye neza ariko iyo bija kuba atari Imana imbona rapfuye. Amen. Amina. Nayo makuru mbaye ndeko kandi ni ngombwa ko ndazira kuko mpababwira Yesu Kristo wapfuye akazuka ese batese kuvuga ko Yesu yapfuye akazuka kibaye icaha Festo aramiriza aravuga ngo Paulo ngo ubwenge bwawe no kwiga kwa biragusazije Paulo ngamusubiza kwijwi rirenga ngo aramubwira ngo sinsaze amagambo mpaye mvuga ngo ni mazima kandi ifite ubwenge buhagije. Amena. Ko ndavuga ibyo nzira bati ubuzeho gatoya warugiye kumpi abatoya yewe tikabe gatoya bati nigashake kabe kanini bati kandi si wowe wenyine gusa mpaye nshaka bati n'abandi bose banumva bakumva amagambo mpaye mvuga bati cyomba bagahinduka bakamera nkanje batari ko nzibamera nkanje kungoye. Amena. Atukuzwe. Amen. Amen. Mirimo ye nabyigibarika nijirondoreka irenze ubwenge ahindi mana ziringira nambana yindi zashira muzira zanjye imirimo ye nabyigibarika nijirondoreka irenze ubwenge. Amen. Amen. Paulo akiyiregura avuga ya magambo twasomye baravuga ati noneho mutware maze kurenganya itorero bati umunsi umwe mpaye ngenda guca ngiye gutoteza itorero numvijwe mbanza kubona umuco wudutungwe ngo urutuwizuba bati nawe twari turi kumwe twikubita hasi ngo twikubite hasi numva muri uri wa muco numva mwijwe rimbaza ngo se Sawuli we kurandenganyiriza iki bati ndabaza ngo se ninde uwo ndenganya
kuko yari yamubwiye ngo biragukomereye Sawuli biragukomereye ngo kurasa n'uwawe bangurira umuhunda ngo umurundi bati none urinde bati ndi Kristo urenganye bati mpereye uwo munsi ndahindukire ryajwi rirambwira ngo igitumye nkubwiye ngo mzuka nukugira ngo ubwire abantu ubutumwa bwiza ukiza abanyamahanga n'ubwoko bwanyu kandi ngo nurangiza ngo ubahumure amaso semeni amen kwa sababu icyo nshaka kukubwira ngo nukugira ngo uhumure bene wanyamaso ngiyi intego imwe gusa ni kugira ngo duhumure abari impumyi tubahumura amaso amen. Nasomye Bibiliya sanga abapagani baza bahuma kabiri n'impumyi kabiri umva ukuntu Bibiliya yanje yambwiye birambwiye ngo bazaba bimpumye ngo kugira ngo batamenye ubwabo ko bayobye ako nakambere babaye impumyi. Paulo yandikiye abikorinto gute pastor yabwiye abikorinto mu Rwanda rwa 2 igice cya 4 n'umurongo wa 4 yaravuze ngo igituma ubutumwa bwiza butwikiriwe ngo butwikiririwe abarimbuka ngo abo isi y'umwijima yamaze guhuma amaso yawe y'imitima. Umva ukuntu Bibiliya yaje yabwiye tibazaba bimpumyi z'amaso abona bazaba bimpumyi z'umutima. Semeni amena ngo kwa sababu shetani amepofusha macho ya kiroho yafashe ngo amaso y'umutima ngo arayubika bazabagenda nubwo bazabagenda kumanywa ariko ngo nimpumyi. Irya mbere ngo nimpumyi yuko batamenya kuko bayobye ngo irya kabiri nimpumyi ngo zo kugira ngo batabona ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amena. Nimpumyi za mbere umenye uko bayobye ishaka gute utegute iyo witegereje nico kiza gituma uzosanga umuntu w'umugabo azamwa agahuzu k'umwana w'uruhinja akabutura k'umwana w'uruhinja umuntu w'umugabo akakamwa imboga nigeze mbona umugabo umwe bahishije ibishimbo azana agasafuriya agashira hagati y'amaguru haji wacu kizingo arabirumanga ntakiyiko taki yamarumanga isafuriya arayirumanga ngo tuje kwinjira mu dusanga karakombo twanyuma isafuriya utwanyuma kuberiki nuko akumye nimpumye nishapfuta Paulo yabwiye Imana yabwiye Paulo iramubwira ngo uva Paulo we ngiki gitumye ngo wagubwira ngo waguruke no kugira ngo ugende ukumura impumyi kandi ubabwire kuko semeni amena atukuzwe nurangiza kubahumura ngo ubahindure semeni amena amen. nurangiza kubahumura ubahindure cyo gituma Paulo yabwiye yanditse ngidashiza nk'igice cya 3 harabangwa nuko mwiyane muhindukire ubwibza hazanye bihanagurwe mubashe kubona rwose ni nayo ngayabiri gusa ijya 3 ubahindura nurangiza kubahindura ngo babarirwe. Amen. Tugomba igituma tugomba kubwiriza no kugira ngo tubwire abantu tubereke akayira kandi dore bavandi. Amen. Amina. Kandi Bibiliya iravuga ngo izira umuntu wese ngo arayizi ndiyo yeba nubwo ari umuswa. Ndetse umwanditsi yanditse gute bose wacu umwanditsi yavuze ngo yaravuze ngo nakuye amategeko yanjye ku bisate z'amabuye ngo kugira ngo nyashira ku bisate by'inyama imbere ku mutima ngo kugira ngo umuntu wese ngo atazasubira kuvuga ngo ndiyeyemonye ngo kuko amategeko yanditse imbere ku mutima umuntu wese arayazi azayishaganya itegeko rikamubwira ngo usizini yasubira ngo usiroge usiyibebo rikavuga amagambo baravuga ngo nisha gituma nabikuye ku bisate mbishira imbere y'ibwi tawo kuyaguza ngo ndiyesomye arabizi
iminsi ibiri imbere ku mutima we imbere nayo ngayo twatuma tubwiriza nuko wakiriho bamwe bakabagenda mu mwijima hariho bamwe ndetse tujana uziko hariho bamwe bimpumye kandi bari mu kanisa namaze kumenya neza ko kubyina bitazabibuza umuntu kuba impumyi. Amen. Amina. Hapana. Kubyina ntibyabuza umuntu kuba impumyi. Amen. iri iwacu hari agahungu kamwe kazagenda kikorera imizigo kazagafasha abandi bantu gusunika ikinga ku muteramo go yigiriye hepfo kuri izindi n'impumyi ariko ntizibuza kugenda apaga sashoreye asunikira abandi bantu imizigo ariko ari impumyi agenda asunikira abandi bantu imizigo kwikinga yabarenze akubisa akabantu gahoro gahoro akamanuka keka kumuro abaza bashira hajya kuri izindi baramuzi sinzi ko nawe utamubonye no mu kanisa tufite impumyi zimwe ziri mu kanisa n'izindi ziri hanze kandi impumyi zimwe zawo intebe z'imbere bazi baheza ari impumyi abandi babaye imisara bari impumyi kuko imitima yabo yarubana kandi biragoye ushaka gituma bibiri ivuga gute biravuga ngo biragoye kugira ngo bene abo bagabo bahumye ari barabayobozi mu kanisa biragoye kugira ngo umuntu yongere kandi abazani bahinduke babashasha abatizwe nk'umwana wo muri Sunday school kizo biragoye kandi semene amen muri bimwe biri mu gutuma bamwe barimbuka bagenda nabi nuko bamaze kumva ko neza bashikiriye intebe yo bashaka semene amen hari abari mu gushaka intebe yamara kwishikira akumva yarahagijwe kandi n'indi yarashaka iyo bamushaka yarashaka Amina. Nurangiza kubahumura amaso ubahindure nurangiza yego ngo babarirwa nibarangiza kubabarirwa ngo nabera abizeye Yesu Kristo ngo umurage wabizeye izina ry'Imana semeni amen Atukuze. yego dufite umurage kuko twizeye Yesu Kristo ngo ubwibabwira nibarangiza kubabwiriza ahinduke barangiza guhindukira barabari barabarirwa bazaraganwe n'abandi bagabo nuko Imana ibafashe amen. Jamani Yesu yupo, ni kweli Yesu yupo, tunamtangaza yupo, tumeona kazi zake. Jamani Yesu yupo, kweli Yesu yupo, tunamtangaza yupo, tumeona kazi zake. Jamani Yesu kweli Yesu yupo, tunamutangaza yupo. Jamani Yesu yupo, kweli Yesu yupo, tunamutangaza yupo, tuna kazi zake. Jamani Yesu yupo, tunamutangaza yupo, tumeona kazi. Jamani Yesu yupo, ni kweli Yesu yupo,
jamani Yesu yupo, ni kweli Yesu yupo, tunamutangaza yupo, tumeona kazi zake. Tuzamuri ibiganza dutere haleluya. Jamani Yesu yupo, kweli Yesu yupo, namutangaza yupo, ona kazi zake. Jamani Yesu yupo, ni kweli Yesu yupo, tunamutangaza yupo, tumeona kazi zake. Zamuri biganza. Haleluya. Wanasifiwe. Ani yabwe icubahiro koko yaduhaye makuta. Yes. Tunamutangaza yupo, tumeona kazi zake. Jamani Yesu yupo, kweli Yesu yupo, tunamutangaza yupo, tumeona kazi. Jamani, jamani Yesu yupo, kweli Yesu yupo, tunamutangaza yupo, tumeona kazi. Jamani, jamani Yesu yupo, kweli, ni kweli Yesu yupo, tunamutangaza yupo, tumeona. Jamani Yesu yupo, kweli Yesu yupo, tunamutangaza yupo, tumeona kazi zake. Haleluya! Amaraso amenye kumusaraba, jewe washakaga mukiza we. Amaraso amenye kumusaraba, jewe washakaga mukiza we. Amaraso amenye kumusaraba, jewe washakaga mukiza we. uzuye urukundo n'imbabazi, kubwo kwitanga kumusaraba, ushyizwe hejuru mukiza we. Ushyizwe Hejuru mukiza we. ushyizwe Hejuru mukiza we. nguhaye ubugingo mukiza we. Utegeka ibihe n'ibihe. Nguhaye ubugingo mukiza we. Utegeka ibihe n'ibihe. Utegeke, Utegeka ibihe n'ibihe. utegeke, Utegeka ibihe n'ibihe. ai nguhaye, Nguhaye ubugingo mukiza we. utegeke, Utegeka ibihe n'ibihe. ni Yesu wenyine
afite uko abigenza. bigenza bikemera. Oh, Yesu Yesu wenyine afite uko bigenza bikemera. Yesu, Yesu wenyine afite uko bigenza bikemera. Yesu wenyine. Ni Yesu wenyine afite uko bigenza bikemera. Bwana asifiwe. Haleluya. Kuzamura ibiganza. Haleluya. Icyo nabasezeranije n'ubugingo, aho ni Namwe musabayo. n'abatengura igicaro, aho ni Namwe musabayo. idambo ryashe Ni yego amina. Aho ndi namwe musabayo. ijambo Ijambo ryanjye ryashe ni yego amina. Aho ndi namwe musabayo. Ijambo ryanjye ryashe ni yego amina. Aho ndi namwe musabayo. ijambo Ijambo ryanjye ni yego amina. Aho ndi namwe musabayo. ijambo Ijambo ryanjye ryashe ni yego amina. Aho ndi namwe musabayo. ijambo Ijambo ryanjye ryashe ni yego amina. Aho ndi namwe musabayo. Ijambo ryanjye ni yego amina. Aho ndi namwe musabayo. ijambo Ijambo ryanjye ni yego amina. Aho ndi namwe musabayo. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. Zamura ibiganza. Cyo nabasezeranije n'ubugingo, aho ni namwe muzabayo. n'abategura ibyicaro byiza, aho ni namwe musabayo. ijambo ryaje ni yego amina. aho ni namwe musabayo. ijambo ryaje ni yego amina. aho ndi namwe musabayo. ijambo ryaje ni yego amina. amina. Aho ndi namwe musabayo. Tuzamura ibiganza. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe. Tuzamura ibiganza. Kuvuga ngo haleluya. Haleluya. Nabonye iriba, nabonye iriba, Yesu niwe y'ubugingo. Nabonye iriba, nabonye iriba, Yesu iriba y'ubugingo. nabonye iriba, Nabonye
asumba yandi abisi batamenye Yesu soko y'amari inyota Kristo nzira y'ubugingo ubugingo bw'iteka azatugeza mw'ijuru azatugeza mw'ijuru azatugeza mw'ijuru Hallelujah. dukomere Imana amashyi kubwa Imana iguha umugisha mwinshi